bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport bahembwa amafaranga menshi barimo Muhire Keve, Muri Fitina, Muri ndetse n'abandi. Tugiye kubareba hamwe. Icyo usabwa ntukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tukinjira ikiganiro. Ndakeka wabikoze wowe wabyumvishe. Ikijyambere ugomba kumenya nuko umusore uriho Muhire Keve yaguzwe miliyoni saga 30 z'amafaranga y'u Rwanda, akahembwa miliyoni 2,500 kabisa. Uwo ni umushahara Muhire Keve abasha kubona ku gihe cy'ukwezi. Umukinnyi urimo Muri Fitina waguzwe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba ahembwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Tutibagiwe Muri, umudefanseri ukomeye cyane wanyuze mu makipe arimo Polisi, FC n'andi makipe arimo Kiyovu. Aho ni Muri akabafata miliyoni 1,800 muri Rayon Sport. Uwo ni umushahara wa Muri ku gihe kingana n'ukwezi. Twakomeje n'abandi bakinnyi barimo Serumugo Ali, n'umusore wasinye imyaka 2 muri Rayon Sport kuri miliyoni saga 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore akaba ahembwa miliyoni 1,700 y'umushahara w'u Rwanda muri Rayon Sport. Abakinnyi barimo Gukunda Abdurrahman cyangwa se Papley wavuye muri equipe y'Amagaju, ni umusore yaguzwe miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, akahembwa miliyoni 1,500 y'umushahara w'u Rwanda. Bamwe mu bakinnyi barimo Omar Nyinge waguzwe miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore akaba ahembwa miliyoni zisaga 2 z'amanyarwanda. Abakinnyi barimo Faringanye n'umusore waguzwe miliyoni saga 17 muri equipe ya Rayon Sport, akahembwa umushahara wa miliyoni 2,200 kabisa. Uwo niwo mushahara ashobora kubona ku kwezi. Abakinnyi barimo Yusudiyanyi waguzwe miliyoni 16, akahembwa miliyoni 1,600, akaba ari umushahara ashobora kubona ku kwezi. Yusudiyanyi